Ka renga iwi o te tonga o Taranaki i te tino whakapono ko te whai tūru Māori motuhake i ngā kaunihera ārohe te huarahi tika mō rātou. Hei tā te tumu whakarai o te kāhui o Rauru a Darren Ratana, ko te huarahi whakamua kē he whakamana ake anō i te rōpū tohu Māori o te kaunihera o te tonga kia koi ake ai o rātou niho, kia karihi ake ai tā rātou ngau. Is appointed by iwi ourselves, whereas the Māori wards, any sort of, with respect to other iwi, anyone can throw their name in the hat, and we certainly wouldn't want to get to a situation where other iwi would talk on our behalf. We already have an established relationship with the council via our iwi liaison, which comprises of the 4 Taranaki iwi ki te tonga, which include Ngāroru, Ngāti Ruanui, Taranaki Tūturu and Ngārewa Hinirangi. So, in my opinion, I think we should build upon that and work with council. Nō tērā wiki i pōti ai ngā māngai kaunihera o te kaunihera ārohe o ngā motu kia kaua e whakatūtūru Māori motuhake.